Welcome back and good morning. We start off with cricket. The New Zealand Mogale kalelemi kono go tšapolelo moabi ditheko o robetše boroko bja bogolo o re tlogetše ditheko ba swanetše go ba lefa lehono computer ya gagwe e šetše e le noši nakong ya ga le bookelong o leleditše modirišane mmogo le yena wa sehlopha sa ditaba tša Sesotho wa tseba ke ile ka thaba ka tsela e makatsang ke re ntate Ditheko o a hlaphohela ebile le kgatello ya maikutlo ne ntse ke na le yona matsatsing ao ile ya theoha empa ke la ka dia ho utlwisisa hore ho ntetsetsa ha hae hore Brenzi utlwa lentswe la ka le kgatlela ho qetela sehlopha sa batšweletši ba ditaba tša Sesotho ba amegile maikutlo ntate Ditheko ke motho yona e reng bulletin ha ne ya moyeng e ne ke ya ina le phoso ona bona le phoso e nyane e leihlo le ke la e bona ke ka hona ke reng ha ke tsebona ka re tloetsa jwang re le moifo wa Sesotho re lahletswe haholo e se Sesotho fela ke dumela gore le SABC ka bophara e lahletswe ke tsebana na le yona ene ke bile ke motho a rata mosebetsi wa hae e mongwe ntho ya bohlokwa e ke thabelang ntate Ditheko o bile e mong wa o bile karolo ya sehlopha se bang se sa lwanela puo ya Sesotho mo SABC hangata ne re sebetsa ho kopantse Sesotho Setswana le Sepedi e le sehlopha se le seng puo ka nngwe sa newa tlhompho e bang ya e hloka o bile le kabelo e kgolo hore re lwanela Sesotho ka jeno ha re bua tjena re bua ka hore Sesotho ke puo e ikemetseng ene e bile hape ho bontsha lerato la hae la puo e ne e betse hape e le setho sa Pensalp e le mo e bang re fumana teng di-technology tse ntjha tsa Sesotho tse fihlang hobane ha re mona ditabeng ha se fela ho bua ka ditaba le puo re a ruta jwalo ba tla ha o te mantswe a matjha a fihlang e be rona ba tsebang hore batho ba bangata ba re shebellang balatedi ba rona ba kgona ho tseba o ntse le na le letjha ka Sesotho re le bitsa ha tjena ha ne ke hloka keletso ya mofuta ofe kapa ofe ntate Ditheko o ne a le teng ke ne ke bua le yena e be wa nkeletsa e ne le motho wa metlae e ne le motho wa mofuthu e ne le motho wa lerato ke tla hopola tse ngata tseo ke ithutileng tsona ho yena ka bophelo ka kakaretso ka puo ya Sesotho le boyena ba hae e ne le sefela pelwana fela maikutlo ha yana ana phakisa o khutla ona sa khine le ruri so o sile sekgeo se segolo ha ona motho a tla se kwala sešego sa tsebo ke mantšwa nka hlalosa go ntate Moabi ka gona e bile motho ba na le tsebo e tseneletšego makaleng a bophelo ka moka re ithutile tše ntši kudu go yena nna le yena e be se mokgotsi fela e se mošomi mmogo fela re phitše mmogo re tšere maeto a matelele a makopana mmogo go le bose go se bose o ba dulana le nna seo ke tla gopolang kudu ka sona ke tsebo ya gagwe bjale ka ge tlhalositse pele mo ke fao a bego a fetolela le go gatiša ditaba tša gagwe mme ebile le hlanahlana la motimahlaga jwalo ka mongwadi wa ditaba yo lentšu la gagwe le thabišitšego dimilione tša badudi tšatši ka tšatši morena wa lebala la letsopa Rafa Nadal o itse Ditheko o be a le serragamabje sa mabjoko sa boikokobetšo Whenever he was struggling with maybe the pronunciation of a word, he would come here and he would ask us, how is this? But there was never a day that he would not come when he was at the office and just come greet us and say hi. So it's a devastating loss for us on the Afrikaans desk. I'm falling short of words to express our shock. This is really a great loss. What an easygoing person. We will forever miss him. Tate Moabi, he was a lovely person. He knew everyone by their names and surnames, you know. He did his work beautifully. I enjoyed editing with him. We're gonna miss him.
just not going to be the same. O bolela nnete re kule botlhoko because re le mo mmerekong re bona batho ba thabile o kare a bana mathata o ka se kgone go bona gore motho wa lwala and then letšatši le le latelang go utla mmerekong wa thola gore motho la hasego a sa phela so e tlosa botlhoko ka nnete re kule botlhoko dipelo tša rena di boima ke gamaregile thata ebile ke utlwile botlhoko gore ke utlwa go te Moabi o re tlogetse ka ntlha gore ke simolotse ke mo reetsa mo radiong jaaka ke le mosimane o monnye pele ga ke tla ya ko Motsweding FM ke mo itsitse ke ne ke nna le yena ko mma batho mme go utlwa go te o tsamaile fela jalo go mmakaditse thata ka ntlha gore mo kantorong ya rona ya dikgang ke motho le gore re tlhola re bua ka mokgwa di-Proteas ne di diragatsa ka teng re bua ka metshameko re bua ka tshedimosetso. Just after I saw the picture I was broken. I was like, oh, there's no time I pass through the passage or the edit suite. He won't say Bomakadzi. He loved talking to me in Venda. He'll say Bomakadzi, Barimini. And then he would say, I'm like, no, you don't say you say Nda. So I was really broken. It is very sad that today we speak of our colleague Moabi in past tense. COVID has really robbed us of a seasoned journalist of the SABC. From his listeners at Motsweding FM then, to his sporting fans on SABC News, and now on the Sesotho bulletin desk. Very sad indeed that we lost this gentleman, and we will miss him. Everybody was talking about his smile, his kindness, and above all, his contribution to the public mandate. We pay our condolences to the family, friends and colleagues at large, and we really pray that the family will find strength and find comfort. We have lost a gentle giant within the SABC News platforms. Ditheko wa mengwaga masometlhano seswai o thomile leeto la gagwe go tša kgašo ka Bob TV mengwageng ya bo masomeseswai. Ke mongwe wa bagasi ba ileng gore o na kgona go bua le baretsi ba Setswana a kgona go bua gape le baretsi ba Sesotho mme a bua gape a bua Setšhatlhapi. It's a very rare combination we bonang eo. Go le gantsi bagasi ga ba kgone go ka dira ditime di le dintsi tsa South Africa mme ena o na kgona go ka di lomaganya tsotlhe a bue le bana ba farologane go sa kgathaletsege gore o ne e le mogasi mo radio mo Motsweding FM kana e le mogasi mo SABC mo karolong ya Sesotho kana ya Setswana o ne e le mogasi o ene gore o tswile diatla e ne le mogasi o ene gore wa tlotlega o ne ke ne ke rata thata fa ere ga ana gasa o bona gonya kana sefatlhego sa go se benyanyana o mmona gore o itumelela tiro a dirang. Monghadi Moabi Ditheko ebile setho sa naha sa Sesotho sa Pensalp go tloga ka Phupu ngwahola o kene a tlatsa segeo se neng se le teng ka hara moifo wa Sesotho o tlile go rona a etswa lefapheng la ditaba la SABC ditabeng tsa Sesotho mo a neng a ngola teng mme ha a fihla ka hara Pensalp o fihlile e le motho a mahlahahlaha a retlelang le dipotso tse tswang ditabeng mme a bile a phehisa haholo ha o tluwa tabeng ya tlotlontswe le mongolo wa Sesotho re lahlehetswe re le Pensalp ka ho timela ha hae mme re sentse re re ho lelapa ba tsebe hore motho eo o sebeditse Basotho o sebeditse setjhaba re tla dula re mo hopola ka dinako tsohle. Leeto la gagwe go tša kgašo le tlhaloša tše dintši ka yena. The fact that he covered for the SABC Cricket World Cups and Olympic Games shows you that he was a versatile man. He could basically cover anything. You can't cover an Olympic Games where there's no cricket if you didn't know anything about any other sport. And there was not one day where he would pass my office without shouting or saying, "Hello Mkhotsi, hoe gaan dit?" It was a sports encyclopedia. He could just tell you stats from the top of his head, and I respected him for that. I learned a great deal from Moabi. Ntate Theko re tla mopola haholo haholo rona ba sebetsang mo sports desk. Ntate Moabi e ne le motho ya tla theoa ho tloa third floor atle second floor atle rona sports desk a tlo re dumedisa. You know una ne le motho ana tletse mafolofolo a rata mosebetsi wa hae a rata sports ra tseba ho rukila sebetsa hona ho sports desk pele a ya ho Sesotho desk me ke tahlelo e golo ho setjhaba sa Basotho
ho Sesotho desk ho industry ya journalism ho SABC ke tahlelo e kgolo hobane e ne le motho ana tseba mosebetsi wa hae a etsa mosebetsi wa hae ka makgethe ne a tseba taba tsa hae. Taba ya Moabi e utlwisa bohloko haholo. Ke berekile le yena mo departmenteng ya sport. I think bo mathomong a bo mengwaga ya bo 2000 hona mo bo 2002 2003 motho o ithutile dilo tse ngata ho ntate Moabi. Se ke mo hopolang ka sona ke lerato la hae papading ya cricket. Not only that, empa ona rata dipapadi tsa ho fapana. Re utlwile bohloko haholo. Motlhatlhi ntate moshumi mmogo vuti go ba bangwe ka kantorong ya ditaba. Diteko o tlogela lefa la go huma go tša kgašo. Ke Mareketa Mohlabe wa ditaba tša SABC Johannesburg.